Kasutindihan pariyona pinaka jalaran panglimbak ngajegang basa Bali. Inggih suksema turun titiang majeng ring uwarakya antuk sanigala sane sampun kepacayan titiang. Nanging sedurung titiang pacang lanturang pawungu atur samatra lugraha titiang ngaturang pangastungkaru panganjalimat. Om Swastiastu. Majeng ring dani manggala perodake pacentokan sane kesumayang titiang para angge nayake panureksa pacentokan sane kesumayang titiang para pamilat pacentokan sane subagia saha para uleman utawi para atiti sareng sami sane wangiang titiang. Inggih ide dani sareng sami pemekas pariyowana utawi para sisya sareng sami sane tresnahin titiang. Rumasa gargita kalih manubagia pisan. Manah titiang sekadi mangkin santukan Agung Yukni Paswecan Ide Sang Hyang Widiwasa mawastu wenten kasubagian sekadi mangkin presiden titiang mesadu ajeng iriki-ngiringang ide dani sinamian sejerning acara pencentokan pidato rahina mangkin. Ide dani para yowana lan para sisya sareng sami mungguhin pidato sane preside aturang titiang. Ring galahe mangkin wantah mabur de kesutindihan pariyowaneng pinaka jalaran panglimbak ngajegang basa Bali. Sake wenten duaning tambet titiang kalintang ten pendah titiang sekadi kunang-kunang anarung sasih doh para jaga presida nanginin pikayunan ide idane sareng sami. Mawinan ide dani sampun tatas uni. Ring kawentenan jagat Bali. Sekadi mangkin rikala jagate sampun ngeranjing ring masa kaliyoga. Akeh pradabdab rindikan sane embas saha sinarengang embas ipun ring masa globalisasi sane ngawetuang kewardian teknologi. Kewardian teknologi akeh wiyakti mate aab wenten sane mapuara becik taler wenten sane mapura kaon. Akeh sarana sane embas ring masa globalisasi sane preside pinake piranti sejeroning kauripan manusane mangkin mikadi HP, televisi, komputer, internet, miwah sane lianan. Punika sami ngawatu para janane ritat kala marundukang raga utawi makarya nanging sekadi atur titiang iwan punika mesamian sampun pastike maduwe waran sane becik utawi sane kaon. Mangkin ngiring iraga sareng sami sane patut nyiliksik sumang denye merasidayang mikolihang asil sane becik lan miwaguna. Kewardian iptek taler ring tur ceceh ngawe manusia kesah saking desa. Rares jenak ring negari mawastu maripola ipun kemi iusan negari utawi iusan kota.
Yening sampun sekadimu punika kahuripan ipun taler sampun mangentos sampun pastike bajang pangkur. Jatme bali duwe oke nenten malih ngeraos antuk basa Bali. Riyantuk sampun kemad nganggen basa Bali. Ring pergaulan napi malih mangkin. Wenten akeh semantone nguningayang basa Bali punika ten presida anggen ngererah karya lan bahasa Bali sampun ketinggalan zaman. Ipun sampun pastike ngawinang alit-alite lali sareng basa ibu jatme Baline. Inggih punika wantah basa Pinake guru rupake nenten kayon ngurukang okane ngeraos nganggen basa Bali. Rares benjangan petrade ipun kayon budal ke kampung pastike pacang sengke duaning ipeka inia kula warga ring kampung sami nganggen basa Bali. Punika tarelekare ngererah kawerehan ring sekolah sampun sepatutne alit-alite nganggen basa Bali. Rikale mangeros rikale merarosan sane pinake usaha nyur pendidikan lan budaya karakter bangsa utawi nilai-nilai keajegan Bali. Punika taleritat kale ngeraos napi malih. Pacang ngerain nyarengin pareyowane ring masyarakat. Seketrune ngingkinang budaya mikadi pesantian miwah sani lianan. Sinah mewah pacang idedane sareng sami sane aturan titiang ring arep iwau pinake imbe sane pangihin titiang ring kauripan sekadi mangkin. Yening sampun sekadi asa punika sires sane patut pelihang patut elingang budaya Baline sane sampun kapiare oleh Karma Bali presida ngawetuang taksum ngawastu pare tamiyune saking dure negara dure jagat Baline kadukut kayun ipun jagi ngantenang budaya Baline. Punika nenten dados pasahang ring basa Baline miwah agama Hindune sane sampun kalah tah ring dure negara sane sampun patut iraga sareng sami sutindihen lan rajegang. Inggih asa punika ngiring ngawit mangken sutindihen basa Bali duruen iraga sareng sami puniki sane pinake akah budaya Baline. Krana yening sampun seneng sutindihen ring basa Bali presida raris angin dasar utawi jalaran nincap panguwangunan budaya sane kayon min agama Hindu presida ngawewehin karakter wangsane. Lamakang ajegang jagat Baline sida kepagih nenten wantah wacana-wacana ajeg Bali kemanten nanging nenten wantah hasil nyane sekadi anak mau sang angget-angget tain siap
mapune sane ade apa anget-angetan taine siap mamuputne sing ade apa de ngawit mangkin ngiring maksud sahe asa punika antuk mangde mabasa Bali dada swadharma krama Bali riantukan iraga dados krama Bali mangkin uning mabasa Bali sampunang kemad ring negeri nganggen basa Bali krana sira sane patut nindihen basa Bali iraga puniki nenten jelian wantah krama Bali sami boya je semeton sane saking dura negara yening krama Bali sampun tamayang basa Bali utawi nindihen basa Bali sejeroning mararaosan sareng semeton Bali. Yening krama Bali sampun ngutamayang basa Bali utawi indihan basa Bali sejeroning maraosan sareng semeton Bali metetajen Bali punika pasti kepacang ajeg nanging punika wantah sinahen tunggil usaha lianan ring mabasa Bali wenten budaya Bali busana Bali tata cara krama Bali ngamargiang catur terus miwah awig-awig banjar awig-awig desa pinaka saluluh wong Bali inggih idedane sareng sami dumugi napi sane aturan titiang iwau wenten pinakoh ipun anggen jalaran maparindi laksana nyujur Bali sane ajeg lan setrepti wantah sekadi asa punika sane presida aturan titiang sampun pastike rikale titiang matur iwan wenten tate wacana titiang sane iwang sane nenten ngatutin unde nusuk tate bahasa punika makasami krana ketambetan sikian titiang dumugi ledang idedani sinarengang sami ngampurayang saha wenten ngabdiang titiang utami pun ring manggah pendidikan mangda presida kawehin galah papelajahan basa Bali ring suang-suang sekolah jatahipun mangda pateh ring basa sane tiosan lan pacentokan sane sekadi asa punika sayan kaura tiang anganggen nyulur tetujuan krama Bali inggih punika ajeg Bali makeng ngutat atur puputang titiang antuk paramasanti Om Santi 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 Om